kuule, mu poeg, oma isa õpetust ja ära jäta tähele panemata oma ema juhatust, sest need on su peale pärjaks ja kaela ümber keeks. My son, hear the instruction of your father, and do not reject the teaching of your mother, for they are a garland of grace on your head and a chain of honor around your neck. Слушай, сын мой, наставления отца твоего, и не отвергай учения матери твоей, потому что это венок милости для головы твоей и украшение славы для шеи твоей.